He ko waiwai nā Lindeawa I whānako hia I ngā marama tata nei, I nāia nei, kua kitea e hokona ana I rungi te ipurangi. Engari hei tā tētahi mātanga toi, kāre e kore he meho te ko waiwai e hokona nei. Koe nei tētahi o ngā ko waiwai Māori e rua I whānako hia I ngā haora o te ata pungi I te timatanga o te tau. He ai ki te pai tukutuku White Marketplace Auction, e rua ke ngā tono hoko kua tae ki a rātou. Ko te tono teitei rawa e whārau te kauma ono mano tāra. It's probably some form of a hoax. The very fact that, I didn't really know anything about what the dark web is or was until I found out about this, and for the life of me I wouldn't know how to access the dark web. It's probably somebody flying a kite, chancing it. The language that's used around it, the way the images are displayed, is very clear that whoever is doing this doesn't really know anything about how to present art. But there's a chance that the paintings might be out there, and in that sense it's hopeful. Hei tā ngā prihimana, kei te whakatewha tonu rātou I te whānakotanga o enei ko waiwai Māori e rua nei, I te pokopū toi a ao I Pukekawa, Tāmaki Makaurau I te marama o Paenga Whāwhā. Hioi hei tā rātou anō, kāre rātou mo te whā ki mai I ngā tai pito pito.